Buonasera a tutti. Добра вечер на всички. È, è un evento straordinario questo, E un eveniment extraordinar acesta, Невероятен event е днес. c'è anche la Събитие. Bulgaria connessa. pentru că s-a conectat și Даже и Bulgaria България е și свързана avem с vedeți, нас avem днеска. Bulgaria. Questo è veramente fantastico. Това наистина е Este фантастично. minunat. E spero che sarà solo la prima di altre volte, no? Che Și, potremo collegarci. și sperăm Надявам се, че това că е e първия prima път. din aceste Че това întâlniri е în за care se първи vor път, но не е за conecta последен, че ще има и cei други din такива. Bulgaria. De unde a venit Francesca ca să facă cursurile și de unde n-a zburat avion. Mm. Da. Bene, l'argomento di questa sera è la guarigione. Темата на тази вечер е Din această seară лечението. este vindecarea Ed è un argomento, mi rendo conto, molto importante, și este un И е една тема subiect, изключително îmi dau важна, seama, foarte important, ma anche molto complicato, molto difficile. но също така и dar много сложно. foarte complicat Много de сложна като acceptat. тема. Nella nostra mente la guarigione sembra una cosa semplice. În mintea В noastră, нашия ум vindecarea лечението е нещо pare много un семпло lucru и foarte ușor. просто. Guardalo. Nu, nu fa niente. Non c'entra quello. Ah, ok. Ma in realtà non è una cosa semplice. Dar, în realitate, nu e un lucru ușor. Но всъщност не е толкова обикновено. Tu puoi andare avanti, Ok. perché non so dove è ok qua. Така добре ли чувате хора? Chiar dacă se oprește, nu ne Ecco. Да, чуваме добре. Идеално. La prima cosa che ci viene in mente quando si parla di Пър- guarigione Primul lucru care ne Когато vine се în говори minte за când vorbim de лечение, първото vindecare нещо, което ни идва на ум, malattia este că eu е, am че o аз съм boală болен. e quella malattia finisce. și că acea boală se И termină. тази болест Questo è il приключва. concetto di guarigione. Și acesta este conceptul Това de е vindecare. Deci am o boală, m-am концепцията simțit за mai bun și лечение. m-am vindecat, nu? Per parlare di guarigione devo parlare di malattia. Ca să vorbesc de vindecare, За да trebuie să говоря за vorbesc despre лечение, трябва да boală. говоря за болест, за заболяване. Se non ci fosse la malattia non ci sarebbe bisogno di guarire. Dacă n-ar fi Защото boala, ако nu ar няма fi заболяване, няма да nevoie има и să ne vindecăm. лечение. La guarigione dalla malattia fisica è, diciamo, la cosa che ci crea più tensione. Това, което Vindecarea ни unei създава boli най-голямо fizice напрежение, е ne лекуването на creează cel mai физическото multe тяло. tensiuni. Perché è quella che sentiamo di più, è la più immediata. Pentru că e aceea care Това, e което imediat не усещаме най-бързо и La malattia най- spesso ci dà най-силно. disagio, boala de obicei ne dă Болестта aceste всички ни nesimțiri, дава да се чувстваме недобре, dolore, ne dă durere, дава ни болка, può anche mettere a rischio la nostra vita. poate să може și също да ne сложи в pună риск и viața în нашето risc. тяло, нашия живот. Quindi la cosa che, diciamo, ognuno di noi spera subito di riuscire a uscire dal tunnel della malattia. Ceea ce И всеки fiecare един dintre от noi нас иска speră най-възможно este най-бързо să да iasă излезе din от тунела на tunel. заболяването. Quando ci si ammala si entra in un tunnel. Când ne îmbolnăvim, Когато се intrăm într-un разболяваме, влизаме tunel. в един тунел. È talmente importante per l'essere umano guarire da una malattia E așa de important pentru o ființă Толкова е важно umană за să човешкото същество да излезе от se едно vindece заболяване, che ha aperto le porte a tante, come dire, tecniche di ca, guarigione. че ca отваря съзнанието си, deschis възможностите и ușile вратите за multor много tipuri de видове техники. vindecare. E in questo momento sembra l'argomento più interessante. Și în acest В moment този момент pare изглежда, че това е argumentul cel mai най-интересната interesant. тема. Nascono gruppi tecniche di guarigione ogni giorno. Раждат Se се nasc различни noi групи и техники на vari grupuri de лечение. vindecare în fiecare zi. Un po', diciamo, questa cosa mi dispiace perché toglie un po' la magia della malattia.
Това Care нещо може и на човек да не lucrurile му хареса, на мен не ми cumva харесва, защото може magia да bolii. изтегли една част от Asta магията este на заболяването. ștergile tehnici de vindecare. Se noi riuscissimo a rimanere calmi Dacă noi am reușit să rămânem Успяваме да sereni останем davanti alla спокойни diagnosi, în fața пред unui диагнозата. diagnostic, è un percorso che potrebbe portarci molto lontano. И това ar е fi o cale care ne-ar една duce практика, която може да ни доведе много далеч. La malattia ci porta su strade boala ne duce pe străzi Заболяването ни води по completamente пътища, nuove per noi. complet по noi. съвсем нови пътища за нас. In genere è chiaro che da me vengono solo i malati, perché chi sta bene non viene da me. Deci, evident că Да, la вярно е, mine че vin при мен persoane идват bolnavi, хора pentru винаги, că които cei са care само lasă болни, bolnavi защото nu au здравите cum să не vină la идват. mine. Tanto che quando li vedo entrare dico che è successo. Așa de mult că eu când văd pe Когато ги cineva care видя да intră lângă влизат, ги mine și питам zic, ce какво s-a се случи întâmplat? De сега. ce ai venit? Quindi ho visto tante volte le persone con diagnosi difficili Am văzut multe persoane cu Често съм виждала diagnoze хора с grele много тежки диагнози dire questa frase. zicând да această казват frază. тази Stavo фраза. bene, Eu eram Бях bine, добре. non capisco, sono stato sempre bene nu înțeleg, eu eram bine e Не adesso мога non да sto разбера, bene. винаги съм бил добре, și acum, а сега изведнъж се чувствам изключително зле. nu mi-e bine. Io, Da, io sunt gli- rău. io rispondo sempre, in genere non ti telefona. Zice, И аз им отговарям, да, bolnavul разбира се, болестта în обикновено не general ти nu се sună обажда по telefon. Mai телефон. este anunțe că Non ti vine. avvisa, guarda che fra qualche mese arrivo. Nu stă Не la те telefon peste предупреждава, câteva luni. внимавай, защото след няколко месеца ще дойда. E allora, di fronte a questo, è chiaro che la spinta è uscire dal tunnel, În fața acestui Тук lucru, най-важното impulsul е este да се că успее да este се calea излезне от venită този din тунел. tunel e allora ognuno fa appello a ciò che pensa sia di guarigione. și fiecare И dintre всеки noi в face желанието си да apel излезе от la този ceea ce тунел crede се că este обръща към care всякакви duce la възможни vindecare. E va in лечения. ospedale, Някой Va отива în в spital, va болница, da un medico tradizionale, allopatico, poate se duce la un отива medic при алопатичен лекар или tradițional, традиционен adică лекар в болница. alopatică. c'è chi si affida alla medicina omeopatica, Cine Има celelalte хора, които se се duce la доверяват на c'è chi si affida alla хомеопатичната medicina медицина, indiana, sunt persoane care други на se индийската încred în медицина, medicina indiană, în Ayurveda, tibetana, în cea tibetană, тибетската медицина, medicina chineză. китайската Totul, медицина. e totul foarte bine. И всичко това е много добре. la guarigione non sta nel tipo di medicina che scegli. Pentru că vindecarea nu depinde de Защото medicina лечението, pe care o alegi. защото много често излизането от тунела не зависи кой от пътищата си поел. Per capire la guarigione, Pentru a înțelege За да vindecarea, се разбере bisogna capire la лечението, malattia. trebuie să трябва înțelegem да boala. разбере болестта, La malattia non è заболяването. un nemico. Boala nu e un Заболяването не е inamic. враг. Io capisco che non è facile Eu înțeleg că nu este ușor Разбирам, vedere la че не е лесно. malattia come un aiuto alla crescita. Nu e ușor să vedem Разбирам, че boala не е ca lесно un да погледнете на ajutor în заболяването creșterea като noastră. Questo една помощ se mi за entra una spina nel piede, Dacă mi intră осъзнаването. o un spin în picior, Това е il като piede mi fa male, piciorul mă doare, това е все едно, че си настъпил non трън с крака и capisco кракът те che c'è un боли. problema. dar e И аз обаче не мога да разбера, че имам проблем. prin durere eu înțeleg că e ceva în neregulă cu piciorul meu. Se io non sentissi il dolore, quella spina potrebbe farmi infezione e farmi morire di setticemia, per esempio. Dacă eu nu simt Ако аз не durerea съм, acel ако spin, кракът не atunci ме s-ar боли, putea но să fie усещам infecție și този pot să ajung la шип, septicemie. може да ми се инфектира крака и да стигне до сепсис. Și așa, asta este boala. Se И в io този смисъл болестта е за добро. parto da un presupposto, Dacă eu plec de la Ако presupunere
Ако, из, io sono ако l'anima, изхождам că eu sunt sufletul, това, че аз съм душата, tutto quello che mi accade nella vita atunci всичко това, ceea което ce се mi se случва в живота întâmplă ми, în viață è per amore. este pentru е от, iubire. е от обич. Nulla nella nostra vita che accade Nu e nimic din viața noastră care Нищо, se което се întâmplă случва в нашия per del живот, male. ca să ne facă rău. не е за да Anche ни se io soffro, предизвика Chiar dacă зло. eu sufăr, Дори когато аз è страдам, sempre per amore. e tot е timpul винаги от din cauza любов. iubirii. Причината е L'anima любов. viene in questa dimensione, in questa vita, Sufletul vine în această Та, dimensiune, în această viață, това пространство и в perché deve in този qualche живот modo любовта идва, crescere come un bambino. за да ни накара и да ни trebuie să помогне да crească într-un израстем. anumit fel, ca un copil. Quando ci sono dei problemi, Când sunt Когато probleme, има проблеми, per esempio problemi emozionali, când sunt probleme emoționale, например che è емоционални anche проблеми, abbastanza normale, care este което е destul de доста normal, нормално, si crea uno squilibrio se creează un се dezechilibru. създава e da questo един squilibrio дебаланс. nasce la malattia. Din acest И dezechilibru това nasce boala. дебалансиране се поражда Le заболяването. persone che si arrabbiano sempre De exemplu, Например, persoanele care хората, se които dezlănțuie tot непрекъснато timpul се гневят, potrebbero creare un'ulcera allo stomaco. ar putea să le vină o може да ulceră на хората, които се гневят, може да им се появи язва на Per стомах. fare un esempio. ca să vă dau un exemplu. Това е да ви Allora дам tutti пример. quanti direbbero, ah, va bene, ma allora ti prendi la medicina per rigenerare il tessuto dello stomaco. И Atunci тогава се lecarele казва, spun, вземи си ia o лекарство, pastilă лекарите ти care să казват, вземи си regenereze лекарство, за да ти gaura, възобнови тъканта на стомах. tesutul stomacului. Il maestro Shoa direbbe sì, è un primo livello di verità. Master Cho ar И zice, мастер Чо acesta в este този un случай ще prim каже, nivel de това е едно adevăr. първо ниво на истината. Ti devi prendere la medicina, Da, trebuie Да, să iei un трябва да си вземеш medicament. лекарство. ma un secondo livello di verità potrebbe essere smettere di arrabbiarsi. Un al doilea Но на nivel de второто ниво на adevăr истината seria може би să ще încep означава спри да soluționarea се гневиш. iubirii. Io posso guarire su vari livelli. Eu pot să mă vindec Аз în mai мога multe nivele. да лекувам Il на primo livello è quello различни fisico. нива. Primul nivel e cel fizic. Първото е Poi io физическо. dovrei guarire a livello emozionale Apoi Аз мога да се trebuie să mă излекувам, vindec la всъщност nivel става дума как emoțional. мога да се e poi излекувам. dovrei Първото е на guarire anche a физическо, след livello това на mentale. емоционално, Și apoi ar trebui să mă на vindec și ментално la ниво. nivel mental. Ci sono malattie Sunt boli Има болести или che заболявания, vengono da aberrazioni mentali, care vin de la aberații mentale, come които идват pensiero che от мисъл distruggono la формите vita. на forme de gând мисъл care формите на distrug, ума. care îmi distrug viața. И те разрушават живота. La guarigione in realtà Ле- dovrebbe essere completa. Vindecarea ar trebui să fie completă. Реално Quando la оздравяването differenza трябва да бъде vige fra una изцялостно. guarigione di tipo fisico Diferența dintre o vindecare de gen de Разликата между per физическото esempio, лечение, non so, la tradizione dice ci sono i guaritori di campagna, din tradiția се populară казва, че sunt има guaritori din лечители sat, ci в sono i селото, sciamani, sunt șamani, има ci шамани, sono una serie di persone che hanno la capacità di guarire una persona malata. sunt persoane care има au хора, които са capacitatea в de a състояние vindecare да излекуват bolnavi. болния човек. E questo è buono, Și acest lucru e И bun, това е много non è хубаво. male. nu e rău deloc. Il problema è che la guarigione è momentanea. Problema este că vindecarea este Въпросът е, че momentană. става дума за Quando io моментно guarisco излекуване. solo nel corpo fisico, Când eu mă vindec Когато doar la лекувам nivel само fizic, физическото тяло, io ho lasciato in sospeso le cause che hanno creato la malattia. eu am lăsat аз съм suspendate оставила cauzele care mi-au причините, produs които са boala. накарали това тяло да се E разболее. questa è la differenza fra la guarigione Și acest lucru este diferența Това е între разликата, vindecare която има e между la guarigione лечението, divina. și vindecarea divină. между лечението Guarigione и divina божественото лечение. Vindecarea Защото divină божественото si лечение preoccupa che quella
la malattia ti porti da un punto a un altro. се интересува от това тази болест да те заведе Da от un една punto точка a до un alt друга. punct. Io entro nella malattia con uno stato di coscienza e ne esco con un altro. Eu intru în Аз boală влизам в cu o болестта с едно cu състояние на un ума, anumit на nivel de съзнанието и излизам conștiință с друго și ies състояние. cu un alt nivel de conștiință. Allora la malattia ha avuto un senso. Atunci, boala a avut un И sens. в този случай болестта има смисъл. La guarigione divina si preoccupa solo della mia evoluzione. Vindecarea divină Божественото лечение se се, ocupă се занимава само с de моето израстване, evoluția mea. моята еволюция. Non è tanto interessata al corpo fisico. Nu e așa de interesată Не de го corpul интересува fizic. толкова физическото тяло. Alla fine guarisce anche il corpo fisico. Până la urmă, Най-накрая лекуваш наистина и se физическото тяло. vindecă și corpul fizic. Ma quello che interessa ai maestri guaritori Dar ceea ce Това, което interesează pe интересува maestrii vindecători учителите, които са лечители, è che io divento una persona diversa. e ca eu е să това, devin че o аз ставам persoană различен човек. diferită. Non ti preoccupare. Questo è quello che fa la grande differenza Ceea ce face marea diferență da Това, което bolla прави голямата разлика de la boală la boală. da cura e о- cura. от La, едната болест до другата болест и едното лечение до другото Io posso лечение. anche andare in ospedale. eu pot să mă duc Аз la мога spital. също да È отида и в chiaro che il болница. medico in ospedale non mi dirà mai perché mi sono ammalata. Bineînțeles că Лекаря la в spital болницата medicul nu o никога să няма да zică ни de ce каже m-am защо съм îmbolat. се Però разболял. a volte abbiamo bisogno del medico dell'ospedale. Dar de multe ori avem Някога nevoie имаме de нужда от medicul de лекарите в spital. болницата. Per esempio, alcune persone che vengono da me e hanno il tumore, De exemplu, anumite Някои persoane хора, care които vin идват при мен и имат la тумор, Francesca cu tumori, alcune mi dicono io vado in ospedale, faccio la chemio, faccio tutto quello che mi dicono i medici. eu mă duc la ми spital, fac казват, аз хода в chemioterapie, болницата, fac правя ce си medicul îmi zice. химиотерапията и всичко, което Și лекарите eu, ми казват. ok, așa. И Франческа казва, E ci добре. sono persone che mi dicono no, assolutamente io la chemio non la farò mai. Și sunt alte persoane Идват care хора spun, други, da, eu които nu fac казват, аз химиотерапията Ma няма да я mi направя curo in никога un altro modo. și mă vindec în alt и mod. ще се опитам да се излекувам по друг начин. Va bene anche quello. E ok și așa. Добре е също и Il това. punto non è che tipo di terapia scelgo, Не е важно Aici каква important nu терапия ще este ce изберете. tip de terapie aleg. l'importante è quanto la malattia la tengo io o la do a qualcun altro. E important dacă В... eu boala Важно е, am когато și аз eu dau имам în някакво mâinile altuia. заболяние, да я отдам на някой друг. Quando ci viene il panico, Când ne vine Когато ни panica дойде che siamo паниката, ammalati, că че сме ne-am болни, îmbolnăvit, che noi ci affidiamo completamente al medico. noi ние се доверяваме ne напълно на лекаря. lăsăm total pe mâna medicilor. È come se lui prende in mano la nostra vita. E ca și cum И като че medicul ли ar той lua взима в ръце нашия собствен viața живот. noastră în mâinile lui. Ma la verità è che siamo noi che abbiamo in mano la nostra vita. Dar adevărul e că suntem noi cei Истината care обаче е, че avem ние viața имаме noastră в în mâinile своите ръце noastre. нашия E собствен живот. quando siamo lì abbiamo l'illusione di avergliela data a lui la responsabilità Și când А когато mergem сме la в medicul, болница, ние имаме avem усещането, че сме iluzia му дали că цялата îi dăm отговорност на puterea него. medicului asupra vieții noastre. Ma lui fa il suo dovere, è uno strumento. Dar medicul face ceea ce trebuie să Той facă. обаче извършва това, за което това е неговата задача, Che неговото permette che il задължение. mio Той е един karma si инструмент. realizzi. Care permite ca karma mea să se realizeze. Междувременно моята Maestro карма се diceva, реализира. canta sempre i mantra, perché se non ti guariscono ti mandano dal dottore giusto. Zicea, era un А maestru имаше care един учител, spunea, който казваше, cântați tot пейте timpul мантрите, защото mantre. дори да не ви излекуват, ще ви Când se изпратят vindecă, te подходящия duci la лекар. medicul corect, cel mai bun pentru tine. Ok. Deci dacă nu fac aia, cel puțin te trimit la
oricine te rezolvă. I maestri non hanno nessuna posizione di fronte alla malattia. Maestrii n-au nicio poziție în fața А, bolii. Se devi andare in тук sala не можах operatoria, изпуснах vai in нещо. sala Учителите operatoria, нямат нищо Sala против de всякакво operație. лечение. Дали ще отидеш в e операционната ci sono persone Sunt persoane или ще се лекуваш с che нещо la друго, sera няма, prima за di тях няма andare in sala никакво значение. operatoria care o seară înainte să se Има ducă în sala de пациенти, operație, които преди да отидат vedono в passare операционната, il loro riferimento spirituale, tipo o l'angelo o un santo. văd виждат vizează техните își văd îngerii духовни sau отговорници или някой ангел или някой учител. Loro sono accanto a noi se dobbiamo avere un intervento chirurgico. ei sunt alături de Те noi винаги са до atunci нас, când avem когато е необходимо да имаме някаква хирургична намеса. Staccati. dar sunt detașați. Non Обаче pensano не che sta са ok, привързани към Nu нас. se gândesc că ăsta e bine sau este rău. è la nostra esperienza. Este experiența Това е noastră. нашата опитност, нашия опит. Eh, accettare l'esperienza Трябва да in приемем sala тази operatoria опитност в Acceptarea experienței în операционната sala de зала. operație secondo me è una delle più grosse esperienze. e una dintre И това е една от experiențele най-големите, mai най-грубите mai опитности. puternice. Perché quando andiamo in sala operatoria ci addormentano Pentru că atunci când mergem în sala de Защото operație, като отиваме в anume ne операционната adormim зала ни e приспиват. tu hai perso completamente il controllo și tu della ai situazione. pierdut И ти абсолютно си изгубил контрола. Sei completamente nelle mani di qualcun altro. Ești И наистина си в ръцете на някой друг. altcuiva. Apparentemente. În aparență. Изглежда, само изглежда, че е така. Loro fanno tutto mentre io dormo, E adevărat că medicii Верно е, fac че tot, те правят всичко докато аз спя, ma le mie guide, i miei angeli sono Da, accanto a но me. моите водачи, моите ангели, моите uh, учители maestrii mei sunt, îngerii mei sunt lângă mine în timp ce eu dorm. Uh, io potrei parlare са с мен. dell'esperienza nella mia famiglia. Eu aș putea să vorbesc de Мога да дам experiența din опит familie. с моето семейство. Avevo un fratello che è stato operato tante volte. Am avut un frate care a fost Един от operat моите de братя multe беше ori. опериран множество пъти. Ma la cosa incredibile è che ogni volta che lui doveva andare in sala operatoria, Da. Беше Uluirea невероятно, че всеки era път, să когато intre трябваше да ходи в la sera операционната, vedeva Padre Pio. Non so se seara, вечерта în виждаше seara Падре Пио. în seara dinainte de operație îl vedea pe Padre Pio. Nu știu dacă voi îl un cunoașteți. santo. E unul dintre sfinții catolici. Това е един светец католически. E lui aveva una relazione con Padre Pio, si chiamava uguale, si chiamava Pio. Și fratele meu avea o relație И specială брат cu ми се tatăl казваше meu, Пио и tatăl явно meu. си имаше някаква връзка с Падре Пио. Lo vedeva e sapeva che tutto andava bene. Îl vedea și știa Виждаше că го totul и se разбираше по този начин, че всичко ще мине добре. E l'hanno salvato più di una volta in sala operatoria. și a fost salvat de И в mai multe операционната го ori în спасяваха sală. неведнъж. E lui andava sereno. Și el era И liniștit. той отиваше абсолютно спокоен на операция. Poi si è ammalato un'ultima volta. Apoi s-a îmbolnăvit ultima oară После Di болестта nuovo му ha се visto Padre задълбочи Pio. și din nou l-a и văzut отново pe видя Падре Пио. Padre Pio. Ma questa volta Padre Pio gli diceva: Vieni, preghiamo insieme. Și de data asta Падре Пио му Padre казал, Pio ела a с spus мен din да се nou, помолим haide заедно. să ne rugăm împreună, Perché non è più tornato. pentru că nu s-a mai întors de acolo. И повече не се върна. Quindi la malattia è importante capirne il significato. Много е Este важно да important să разберем înțelegem значението на semnificația болестта. bolii, Perché se non guarisci in questa vita, pentru că dacă nu te Защото ако не vindeți се în излекуваш aceasta, в този живот, ti porti il problema nella successiva. ще си занесеш живот, ще си занесеш проблема в следващия. problema în viața următoare. Noi dobbiamo considerare che la nostra vita è un continuum. Noi trebuie să considerăm că Нашите животи са като един континуум. Sì, è il continuum della nostra anima. este Това е континуум на нашата душа. al sufletului nostru.
Quindi tutto quello che io riesco a realizzare, Deci tot ceea ce eu Всичко, reușesc să което аз realizez, успявам да me lo porto реализирам, sempre con me. това, îl което port съм timpul осъществила, zilnic. винаги си го E io нося non със себе capisco си. perché mi sono ammalata. Că eu nu înțeleg de Ако ce не m-am разбира îmbolnăvit. защо съм се разболял, L'incarnazione dopo ritorna. În в следващото reîncarnarea прераждане тази succesivă болест se ще се întoarce din nou. възвърне, ще се върне. Quindi la, la- la vera guarigione Deci adevărata Истинското vindecare лечение è quella che mi apre la testa, mi fa capire tutto quello che è successo. e cea care îmi deschide е mintea това, което ми pentru tot отваря ceea ce se съзнанието, întâmplă. за да разбере всичко, Perché което се е io случило. mi sono ammalata. De ce m-am îmbolnăvit? Защо точно аз съм се разболяла? Tante volte mi è successo De multe ori mi s-a Много întâmplat пъти ми се е di случвало stare vicino a queste persone molto malate să stea да în бъда mijlocul unor близко до persoane тези foarte много bolnave болни хора e cercare di aiutarle a capire perché si erano ammalate. и și да се помъча да încerc разберем с тях să защо, le каква е причината да се ajut să înțeleagă разболеят. de ce s-au îmbolnăvit. Ah, la, la cosa incredibile Lucrul cel mai incredibil este Има è нещо, che което non е mi riescono a vedere. că nu pot să mă невероятно, vadă. Mi е, че ricordo някои от тях un'amica успяват да видят. Mi-aduce aminte de o prietenă Спомням си за една приятелка, che ebbe questo tumore pesante, difficile. care a avut o tumoare която foarte имаше dificilă много тежък Io le тумор. dicevo sempre, devi И аз винаги assolvere la tua казвам, rabbia, și ei трябва spuneam да devi излезнеш извън, să te duci трябва да dincolo de отидеш отвъд furia. твоя гняв. e lei diceva, ma io non mi sento arrabbiata, Și ea spunea, dar eu Тя nu mă винаги simt казваше, ма аз не съм per гневна. questo che ti sei ammalata, și din cauza asta За te-ai това е, îmbolnăvit. защото си се perché se разболя. io non Ето vedo защо una се cosa разболява. Pentru că dacă eu nu Защото văd ако un аз не lucru виждам едно нещо, nel mio mondo interiore, în lumea mea във interioară, se вътрешния non ми lo свят, porta alla coscienza, dacă nu îl aduci ако не го занесеш до prende altre съзнанието ти, strade, да го ia осъзнаеш, alte străzi, то ia взима alte някакви căi. други пътища. ok? Cioè, la rabbia, se io non la vedo e dico, oh, porca miseria, sono proprio arrabbiata, Deci furia, dacă nu o văd și nu zic, Ако аз не furioasă, виждам яда и не кажа, аз съм наистина sta ядосана, dentro come un acido, acea този furie la гняв mine остава в dentro мене като една киселина. mi corrode. mă corupă, Почва да ме корозира, да ме изяжда отвътре. mă mănâncă, mă roade. E lei, Mă corodează. e lei continuava a dire, io non la sento. Și ea continua să-mi spună, eu nu sunt, И тя продължаваше да казва, ама аз не го усещам този гняв. E io pensavo, ma sei arrabbiata con tua mamma? Și ea a întrebat, dar tu ești И furioasă аз cu си mama попитах, ta? ти си ядосана на майка ти? Deci eu Не! nu. E poi un giorno mi ha detto, ah, mia mamma mi invitava sempre a pranzo, io non ci andavo mai. И един ден ми каза, Și i-a zis, всъщност майка ми всеки mama ден mea ме кани на invita обяд, ама la аз не съм masă la отишла нито pranzo веднъж. E io ho detto, e perché non andavi a pranzo da tua mamma? și И аз си ea попитах, добре, защо не отида при майка си поне веднъж? pentru că n-aveam Еми, timp. нямах време да хода при нея. Ok. Quindi, impossibilità di vedere. И Франческа тук си затваря очите с ръце и казва, това е невъзможността да видиш. Non riusciva ad accettare la sua rabbia Nu reușea să-și Не accepte трябваше да furia приеме своя гняв. e quella rabbia le ha mangiato il corpo. și acea furie i-a И mâncat този corpul гняв Piano изяде piano, piano тялото, piano. полека-лека. Ed è morta arrabbiata și a murit furioasă. perché Наистина pensava беше che non много si мъчно, meritava quella malattia. Pentru că credea защото că nu смяташе, își че не merită boala. заслужава това заболяване. La vita non si sbaglia mai. Viața nu greșește Животът niciodată. никога не бърка. Quindi sono io che devo capire, non è la vita che si deve adeguare a me. Sunt eu cea care trebuie să Аз трябва да разбера за viața какво care trebuie să става дума. adapteze Не la е mine, животът la този, ce nu който înțeleg трябва да eu. се промени, според мене. Perché tanta gente dice questa frase, non me lo merito. Că multă lume spune, eu Защото nu много merit хора așa казват ceva. това Ma quali sono изречение. i Аз не го termini заслужавам. Dar care sunt termenii per considerare questa cosa? Cioè, che vuol dire non merito o non merito? care sunt termenii ca să Какво consideri acest означава lucru? заслужавам го, не го заслужавам? È già questa non chiarezza che crea un disordine interiore.
Și această Ето situație care creează diztrezor din едно viața такава individuală. неяснотия създава това безредие. Che cos'è il merito e che cos'è il non merito, già Знаете ли mi какво е aiuta a non заслугата и какво е ammalarmi. незаслугата? Să știu că Заслугата ми помага merit да не се mă ajută разболявам. să nu mă îmbolnăvesc. Se io penso di meritarmi la felicità, la salute, eccetera, eccetera, Dacă eu cred că merit să fiu Може sănătos, аз да смятам, че заслужавам fericit здраве, și щастие и така să fiu нататък. bine, vuol dire che io sto dettando condizioni alla vita. înseamnă că eu Тогава това dictez означава, че condiții аз vieții. създавам Io sto dicendo причини, alla vita che cosa условия на deve fare. живота. Io mi merito la guarigione e la salute, quindi Eu îi spun vieții ce trebuie să facă. Eu И merit аз казвам на sănătate, живота какво трябва да направи. merit asta, Да си merit сложа живота, да questo si ci сложа porta здравето и sulla щастието. strada delle delusioni. Dar acest lucru mă duce pe strada Много deziluzii, често сме на пътя на заблудите. Sulla strada del sentirsi offesi. acest lucru mă Това ми trimite pe изпраща на strada, пътя на pe calea обидата, în care mă simt да се ofensat. чувстваме обидени. C'è gente che si arrabbia con Dio. Има Există хора, oameni които care се разгневяват на Бога. furie pe Dumnezeu. Non hanno capito come funziona la vita. N-au înțeles cum funcționează Не viața. са разбрали как функционира живота. Eh, la, la cosa bella in tutto questo Lucrul frumos în acest lucru è che noi siamo sempre responsabili e noi că di noi ogni cosa. suntem tot timpul Другото responsabili нещо, de че ние orice сме lucru ni se единствените отговорни за това, което ни Nel се случва. male c'entriamo noi. în bine și în rău, la bine și la rău, Дали е добро или е avem зло, виновните responsabilitatea. сме ние. E se io sono responsabile Și dacă eu sunt И ако аз съм отговорна, di uno squilibrio, responsabilă a unui ако аз съм dezechilibru, отговорна за едно sono дебалансиране, responsabile del riequilibrio. pot să fiu responsabilă аз ще și бъда de отговорна и за балансирането на това състояние. Eh, Allora, mi ricordo tanti anni fa una persona era bravissima, mangiava bene, faceva ginnastica, passeggiate nel Спомням си bosco, преди много era години perfetta. една жена, която се държеше acum изключително câțiva добре ani, o със себе persoană си, care ходеше на era гимнастика, perfectă, беше Una cura правилно, del corpo разхождаше се. mânca corect, făcea Една жена diete, с se ducea la tot прекрасно felul de тяло. plimbări, făcea yoga, o grijă a corpului perfectă. un giorno si ammala, Într-o bună zi se Един ден се s-a разболя. ma addirittura, se non ricordo male, gli è venuto l'HIV. Deci dacă nu mi-amintesc rău, i-a venit Дошла е някакво Che cos'era? заболяване. Il virus virusul del Спин. SIDA. Се разболява от спин. Cum se numește? Mm. HIV, așa. È uscita fuori di testa. A luat-o razna. Тя Perché non се capiva, io беси. sono così brava, così curo il mio И corpo. тя се Se беси, lăuda pe защото sine не că este разбираше и perfectă. непрекъснато казваше, добре, де Perfectă, какво ми се случи така? Аз съм толкова добра, толкова внимавам за mănânc себе си. bine, fac gimnastică. Non ho mai un eccesso. N-am făcut niciodată un Никога не exces. съм прекалила с абсолютно нищо. De ce trebuie să trăiesc acest Защо lucru? трябва да го È преживея stata това? così male I-a fost Толкова așa de беше rău зле, che se n'è andata da sola in un posto, credo, non mi ricordo se in un posto di mare, insomma. că a plecat singură че отишла в някакво locul място, mare което е било на морето, Praticamente ha cominciato a fare lunghe passeggiate, a pensare. Si è presa un periodo lungo di riposo și a luat o perioadă lungă взела си един много дълъг отпуск, repaus, făcea и plimbări, където е ходила se покрай gândea морето despre и е viața ei, размишлявала, dove ha praticamente cercato di andare dentro di sé così profondamente. unde a încercat să intre и în се опитала да interiorul отиде profund, изключително дълбоко вътре в себе си, Accettando completamente la malattia. acceptându-și complet приемайки boala. напълно болестта. Dopo un tot di mesi che era in questa solitudine, După След un няколко месеца timp на foarte lung самота, în singurătate așa, la chiamò all'ospedale perché doveva fare ulteriori controlli.
A sunat А de la spital pentru ca să болниците се facă обадили, защото е controle. трябвало да направи Lei последващи è изследвания. andata in ospedale Ea s-a întors, Тя a fost la отива в spital болницата e il virus non c'era più. și virusul nu и mai era. вируса вече го е нямало. L'ospedale non capiva come mai hanno ripreso le vecchie analisi, eccetera. Și cei de la И spital болницата не разбрали credeau как că се е au aflat случило всичко това, започнали да вадят старите analizele изследвания, да гледат как нещо да не са сбъркали. nu mai avea virusul. E il virus Направили още non веднъж c'era изследване, но più. вируса вече Ah, го е și нямало. virusul în realitate îl avea soțul. Ok. А всъщност вируса го е донесъл нейния Ma мъж. non avevano sbagliato? No, 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 non avevano sbagliato. îl avea și soțul. Mm. Anche a me è successo questo, Și mie mi s-a întâmplat acest lucru, nel senso che ho aiutato delle persone che sono guarite da malattie gravi. în sensul că Аз am също съм ajutat помагала persoane на care хора, които s-au са били vindecat de излекувани boli от тежки grave, заболявания Perché hanno fatto veramente un percorso interiore. care au и făcut които наистина un fel извършиха de един har în невероятен viață. път, вътрешен път. Immaginare il potere della gratitudine. Voi nu puteți Не imagina можете да ce си mare putere представите are какво е могъществото на благодарността. Io 2 anni fa Acum 2 ani И 2 години ero a Napoli, eram la в Napoli, Неапол sono caduta, am căzut паднах mi sono rotta il braccio in più punti și mi-am rupt и си brațul чупих în mai ръката multe на много părți места. e appena sono caduta, și cum И am căzut, след това бях паднала, faccia per terra, eram cu fața în бях jos. с лицето към земята. la prima cosa che ho detto, Primul lucru pe care Първото l-am нещо, zis, което ho detto, казах, Signore, ti ringrazio. Doamne, îți mulțumesc. беше Господи, благодаря ти. Non capisco perché sono qui, Nu înțeleg de ce Не sunt разбирам aici, защо съм тук. ma io non lo capisco, ma sicuramente tu sai perché. nu Аз înțeleg не го de ce, разбирам, dar но știu със de сигурност ce, ти Doamne. знаеш. E da quel momento Și din acel И от moment, този момент sono stata, come dire, coccolata. din acel moment am fost бях глезена, cocolată, înseamnă am fost luată în grijă așa foarte bine. Curata. Am fost, da, răsfățată, бях răsfățată. обгрижена, Nu глезена. cocoloșită, răsfățată, da. Îngrijită, da. Răsfățată mai degrabă. E le persone che si fermavano, Persoanele e care... una persona è andata a prendermi la sedia a rotelle, mi hanno messo А, la O persoană sedia a care всички să ме iau обгрижваха. Един un отиде да ми вземе такъв футюел на една количка, altul друг ме altul a venit сложи, cu un трети ambulans. извика e io facevo линейка, четвърти ми донесе grazie, чантата. grazie a tutti, grazie, И аз само казвах благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Ora voi sapete che Napoli, forse non lo sapete, ma Probabil că nu știți, dar Napoli, Може би не l'ospedale знаете, più grande di Napoli, spitalul cel mai mare din най-голямата Napoli, болница в avrei Неапол. preferito tornare a casa col braccio rotto. zice, decât să mă duc acolo, aș fi preferit să mă Изглежда întorc така, acasă че la аз бих mama. предпочела да се прибера в къщи с чупената ръка, вместо да Pentru отида că e там. un spital complicat. Операцията беше Quando è изключително venuta сложна. l'ambulanza, Atunci când a venit Когато дойде линейката, ambulanța, m-au pus înăuntru сложиха ме вътре ha cominciato a guidare piano piano. și a început să conducă и шофьора започна Diceva, бавничко, signora, бавничко да guardi, кара. andiamo piano così non le facciamo sentire dolore al braccio. și i-a Казал, ще караме много бавничко, за да не ви боли ръката. Dico sì, ma non mi portate al Cardarelli, che è l'ospedale della și ea zicea, nu mă duceți la Добре, де, Cardarelli, давайте, la давайте spitalul по-бързичко, la няма Carilă. проблем. No, no, non la portiamo al Cardarelli. Și îi spune, că nu ducem acolo. La portiamo in un ospedale piccolino O ducem la un spital mic, che Караме, non и тя, so, тя казала, не ме карайте в Sara. тези коя си болници. Те казали, ма не ви караме в тази болница, за която вие E говорите, quindi sono а ви andata караме в една in un малка болница. ospedale più piccolo. și atunci m-au dus la acest spital mai Era mic. И poca се gente. оказа, че аз съм в една супер малка болничка. Viene l'infermiera e mi fa, signora, lei ha il vaccino? Идва, идва Infirmiera санитария, zice, там лекар, doamna, v-ați vaccinat? сестрата и я пита, No, io non госпожа, sono имате ли Și a вакцина? zis, nu sunt vaccinat. Тя казва, не, не съм No, ma non fa вакцинирана. niente. Și a zis, ok, nu И той казва, ми, добре, да няма голямо значение сега. Incredibile. Incredibil. In 2 ore ho fatto tutto. Невероятно. 2 ore am făcut totul. Le lastre, Radiografiile, tot. За 2 часа ми бяха È направили venuto абсолютно всички изследвания. carino, gentile,
Medicul a fost Много de внимателен acord. лекар, направиха ми рентген и Ha всичко. chiamato un infermiere che mi ha fasciato Ha chiamato un Извика infermiere една сестра, която ме e увърза, ho preso il бинтова. treno e sono tornata a Roma. și am reușit să iau trenul să mă întorc acasă. Взех си влака и се прибрах Non в avevo Рим. dolore. E Nu am questo avut è durere, Нямах никаква miracol. болка. Allora vado dal mio Това е цяло amico чудо. ortopedico. S-a dus la prietenul ei ortoped, Отивам при моя care i-a ортопедист. Ma chi ti ha fatto questa fasciatura? Dar cine И ți-a той făcut каза, fascia? кой ти направи, който обинтова така? È perfetta. Zice, e perfectă. È così Перфектно е. semplice che non la fanno Перфектно più. си. Zice, e așa de Вика, greu толкова е сложно, че никой вече не го прави. Adesso fanno metodo il tutore, ma non fasciano più. Acum, de obicei, pun doar un... Вече правят с шини или с гипс, но вика, никой не опакова повече така да с бин да го прави Dar това. nu ăsta de plastic, de sofă, de țesut. Nu. Quello che... Ăsta pe care îl găsești un suport din ăsta de... Da, dar nu e o fașă. Nu, e de asta pe care îl găsești. Da, este un suport din ăsta pe care îl găsești. Orteză. Da, orteză. Toată lumea pune orteză că e mai simplu și mai rapid, în loc să-ți facă acea, spună fașa asta. Тук Дана продължава да обяснява още за цялата, какво всъщност са non им mi направили на mettono Франческа. il tutore perché questa fasciatura non lo sa fare più nessuno. Pentru că nu știu să facă Каза, сигурно си попаднала на някой, но който е доста възрастен, защото вече не ги учат да го правят това. И никой не знае как се прави. Și după care mi-a zis că trebuia să mă operez. И вече обаче доктора каза, че трябва да се оперирам, че фрактурата е изключително тежка. Allora mi preparo, faccio tutte le cose e arriva il giorno dell'operazione. Eu mă pregătesc, Приготвям се, правя всичките неща, които е необходимо, идва деня на операцията. In tutto questo io non avevo dolore. În tot acest timp eu n-am avut И до durere. този момент аз не съм имала никаква болка. Così all'improvviso. Durerea o aveam doar dacă mișcam. Единственото беше, ако много рязко си преместя ръката. Dar dacă Но eram ако бях mișcată, nu mă малко durea. по-спокойна, нямах Gli болка. anestesisti Sosesc în Идват camera, în sala de operație anesteziștii. perché devo firmare анестезиолозите, accettavo l'anestesia, за да попълня там един формуляр, в който пише, че съм съгласна да ми сложат Poi анестезия. anestesisti mi guardavano come se fossi la Madonna. Și acești doi anesteziști mă Те uitau. бяха двама и ме гледаха с едно, че бях Богородица. Così. Mă grămadă, ce mă se uită la mine așa. Signora, la possiamo accarezzare? Zice, doamnă, vă И ме питаха, госпожо, можем ли да ви погалим? Dico, sì. Și a zis, da, И bine. Франческа цялата си изчервила. Signora, lei a noi ci dà tanta pace. Zice, perché... И ми казали, ма госпожо, толкова много мир ни давате на нас двамата. И тя казала, не, аз не съм тази, която трябва да ви дава мир на вас и спокойствие. Вие трябва да ме успокоите мен. M-am dus în sala operatorie. И отидах в Queste операционна. ragazze tutte carine, simpatiche, ridevano e scherzavano. Toate persoanele И care там lucrau acolo всичките erau сестри, доктори, лекари се забавляваха и се шегуваха. sau Пристигнаха анестезиолозите. anesteziști E lui mi fa, io le prometto che Един от анестезиологите me lo prometto. ми хвана ръката и ми каза, аз ви обещавам, че нищо няма да усетите, обещавам ви. Fa così, io l'ho guardato, non mi ricordo più niente. Deci eu m-am uitat la el și Аз го гледнах и изведнъж туп, вече нищо не помня. când am deschis ochii. Отварям си очите. Visto che non le ho fatto sentire Отварям си очите и го виждам как той ме гали по лицето и ми каза, обещах ли ви, че няма нищо да усетите? portato su. După Vabbè, care m-au dus în salon. questo per dire che io tutto il tempo continuavo sempre a ringraziare Dio. Asta През цялото това време, в което ви разказах цялата случка, по време на цялата тази случка, Che ero sfortunata, che guarda che благодарих на Господа и никога не си помислих, че не съм нещастна, че нямам късмет, че ми се случват всичките тези неща на мен. ogni cosa è giusta così. Fiecare lucru este Всяко нещо е așa cum e. правилно. E
mi hanno messo 11 chiodi. Mi-au pus 11 Сложиха cununi. ми всъщност в ръката 11 Că se пирона. zice, da. Ho una sbarra, Șuruburi. ho una sbarra di ferro da qua a qua, Am titanio, scusa. Ми казва, имам една un плочка в ръката, която е към 20 сантиметра. Che effettivamente ogni tanto mi fa male. care Да, от време на време ме efectiv заболява. Ma io ringrazio lo stesso perché avrei potuto Но, perderlo но se non въпреки това пак succedeva. продължавам да îi благодаря. mulțumesc, sunt mult fericită și mulțumesc că aș fi putut să-mi pierd brațul. И че съм много щастлива за това, което ми се е случило. Quindi quello, voglio dire, la legge della gratitudine ci torna indietro più di quello che noi diamo. Ce vreau să vă zic, Закона за legea благодарността ни връща повече от това, което ни даваме. ne dă înapoi mult decât noi dăm. Comprendere la mano divina in ogni esperienza che facciamo è il segreto della felicità. Să înțelegem mâna Секрета на divină щастието е да разберем, че във всяко едно действие се е появила ръката на Господа. Има Божията ръка на Nel мен. nostro cuore le cose le sappiamo. Noi în fundul В inimii дъното на сърцата си нещата, които знаем. Allora io faccio Е това, че Божията ръка е se намесена навсякъде. non mi guarisce mi manda dal medico giusto. și eu fac acela în care cânt mantrele И продължавам с това, че мога да си казвам мантри, които дори да не ме излекуват, че ме изпратят при най-добрия лекар. Faccio meditazione fac meditații Пея мантри, правя io медитация, possa avere la chiarezza, ca să докато pot să am най-накрая claritate имам яснотата, și curaj коража di vedere la realtà. și curajul de a да видя vedea реалността. realitatea. Ok. Ci vuole coraggio. Avem nevoie de curaj. Трябва кораж, за да се види реалността. Nel mio mondo interiore scopro una cosa che ho sbagliato, Când eu în lumea mea Когато interioară във вътрешния descoper си un lucru pe свят care l-am greșit, намеря нещо, което съм сбъркала, la cosa più difficile per me lucrul cel mai dificil pentru най-трудното нещо è che è la vergogna. este срамът. rușinea. Mi vergogno. Mi-e rușine. Срамувам се, че съм È in сбъркала. quel momento che abbiamo bisogno dell'amore dell'insegnante spirituale o В този момент имаме нужда от любовта на духовния учител. Învățătorul spiritual, de ierarhia spirituală. perché nella vergogna io mi sto giudicando. Pentru că eu В срамът аз осъждам себе си Perdono. și nu mă iert. и не си прощавам. Se l'insegnante è vicino, Dacă învățătorul spiritual Но ако учителят е близко ti dice no, no, io ti ho già perdonato, и Dio ti ha казва, perdonato, stai tranquilla. care моля ти zice, се, прости си, "Nu te защото preocupa, Господ că ти е eu простил te-am и аз съм ти iertat, простил Dumnezeu te-a iertat." още в самия момент. Mi ricordo nel 1994 Îmi aduc aminte, През în 1994 година 1994 ci fu un crollo economico, insomma, in Italia ci fu un attimo di difficoltà, chiudevano в Италия i cantieri, non c'erano più soldi, insomma. în имаше 1994 a fost икономическа o криза, cădere economică затваряха în Italia, фирми, s-au închis șantiere, места. s-au întâmplat, a fost o perioadă dificilă. E all'epoca il mio ex marito è architetto, ha avuto grosse difficoltà. Soțul meu, care И тогава e моят мъж, arhitect, който a е avut архитект, în имаше perioada големи aia проблеми. o perioadă foarte grea. E di conseguenza abbiamo avuto tanti altri problemi. Și în consecință am avut alte probleme. И оттам произлезаха и доста проблеми за нас 2 двамата. mesi prima che succedesse tutto, Dar cu Но 2 înainte месеца să преди да се întâmple случи toate всичко acestea, това, io feci un sogno eu am visat аз сънувах con i maestri. că maestri, моите учители. Uno mi parlava, unul dintre ei îmi vorbea, vorbea e io Един от tях prendevo ми la говореше, mano del говореше. maestro, facevo sì, ho capito. și eu îi luam mâna И și аз му spuneam, взех ръката, прегърнах и само казах, разбрах, 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 E lui разбрах, faceva, hai разбрах. capito? E el così. spunea, ai И înțeles? той казваше, разбра ли? Аз му казах, ми разбрах, разбрах. E poi mi disse, ci saranno momenti in cui tu
ti ricorderai di questo amore. Și i-au zis că И ми o să vină momente каза, în care ще tu дойдат vei моменти, в които simți ще această спомняш iubire, за тази È обич, l'unica cosa che avrai. pentru că va fi защото това ще singurul бъде lucru единственото, pe което care ще vei avea. притежаваш, имаш. E quell'amore mi ha dato la forza di vedere gli errori che avevo fatto, che avevamo fatto anche con mio marito per trovarci in sei И o тази sette обич ми anni даде възможност да e видя всичките Și грешки, schiacciare които бях направила и които бяхме și направили văd заедно с erorile pe моя care съпруг. le-am făcut împreună cu soțul meu și care ne-au dus să ajungem în situația aia așa de dificilă din punct de vedere economic. Ok. È il segreto per vedere se stessi. Este secretul în a ne Това е în a секретът ne да vedea видим нас самите. Mm. pe noi înșine. E i momenti difficili nella vita Momentele dificile din viață sono quasi sempre legati alla malattia e alla morte. sunt Много aproape често legate трудните de boală și моменти, de moarte. почти винаги трудните моменти в живота са свързани с смъртта и с заболяването, с Anche in болестите. questi casi Chiar și în И aceste в cazuri тези viene da случаи, ringraziare. пак човек trebuie трябва да изпита să благодарност. mulțumim. Quando ti muoiono le persone che ami accanto, Când îți mor persoanele pe care le iubești, Когато близо loro до теб hanno un умират loro твоите близки, destino, ele те au имат destinul lor, своята il съдба, loro karma. au karma lor. имат, Non è che lo имат cambiano тяхната per карма. noi, Nu Не schimbă могат да го karma сменят с нас. pentru noi. fa parte del gioco della vita Face parte din Това е jocul част от vieții. живота. e va bene così. Și e ok așa. И така е добре. L'accettazione, Acceptarea. Приемането. accettare che le cose sono cambiate. Acceptarea Да приемеш, че нещата са lucrurile se такива, schimbă. че са се сменили, че са променени. Capisco, il lutto è veramente un'esperienza difficile. Doliul e Да o разбирам, experiență че dificilă. Più, perlomeno per me è stato così, più когато някой е умрял, да имаш, Mai grea не мога decât да се сетя să точната дума, se perdi le когато cose, се обличаш в черно, е един много тежък момент dopo за всички. le ricompri, le ricrei, le rifai. No? După le recumperi, le recreezi, Тук le изгубих refaci. една част от Ma текста. quando perdi un affetto, Dacă îmi pierzi o persoană dragă, Когато quando загубиш perdi qualcuno един che ti близък човек, importa, една обич, една голяма любов, allora è più difficile. e mai dificil. е много È più трудно. difficile la prova, E mai grea această probă. è più По-трудно е grande l'espansione della coscienza. Dar cu cât este mai grea, в този момент. atât mai Експанзията, puternic нарастването на съзнанието е най-голямо, когато губиш Ma нещо. superare queste prove qui, allora, quando tu ami qualcuno che muore, când tu iubești pe cineva care Когато moare, умре някой, когато обичаш, a volte tocchi il fondo. de multe ori някой atingi път fundul. и стигаш до Quando дъното. tocchi il fondo, Dar când Но atingi когато acest стигнеш fund, дъното, è l'unico momento nella nostra vita е единственият момент в нашия живот, sperimentare la parte divina di noi. e unicul moment în care, в din viața който noastră, în care можем putem să да conectăm стигнем acea до parte divină божествената din noi. частица в нас. Perché non hai altro. Pentru că nu mai ai Защото altceva. нямаш какво да губиш и нямаш нищо друго. Non l'accetti, ti ammali e muori pure tu. Ori nu accepti И și какво приемаш, разболяваш се, умираш и ти, Oppure scopri il mondo infinito che è dentro di noi. ori или descoperi откриваш lumea безкрайния infinită свят, care se който е află вътре în в нас. interiorul nostru. Ok? A volte la vita non sa come portarci a vedere il brillante, il diamante che è in noi. Câteodată viața nu știe Понякога cum să ne живота arate не mai знае как да bine ни заведе да видим, diamantul și как да ни заведе да видим диаманта, който е вътре в нас. Ci mette in difficoltà estrema. И, și câteodată e и nevoie să ne тогава pună ни slага в în situații екстремна foarte трудност. dificile ca să ne facă să vedem asta. Ci porta sull'orlo del precipizio. Ne duce pe marginea Тогава ни води pragului до ръба на precipitului. пропастта. Cadi di sotto o rimani in equilibrio.
Cazi de desubt sau rămâi Скочиш singur? в пропаста или ще се балансираш? Ще се уравновесиш? La vita è semplice, ma non è facile. Zice, viața e simplă, dar nu e Животът е ușor. simple, но Lo diceva не е лесен. un vecchio maestro mio. Îmi spunea un maestru de-al meu vechi de yoga. Така казваше един мой стар È учител. così. Ma Това е. se capiamo due o tre cose, non di più, Dar dacă înțelegem două, trei lucruri, nu mai Ако mult, разберем две-три неща, не повече, mergem можем да cu вървим напред със non спокойствие. dobbiamo avere paura di vivere, Nu Не трябва да се страхуваме да живеем, să trăim, perché siamo tanto amati. pentru că suntem защото ние сме толкова обичани, dar nu vedem. но не го виждаме. Io capisco se Dana mi ama, Eu înțeleg dacă Dana Разбирам, ако Дана ме обича. difficile capire che il maestro mi ama. e mai greu să înțeleg că Но maestru много ми е по-трудно да разбера, че учителя ме La обича. gerarchia spirituale mi dà un amore dar ierarhia spirituală îmi dă o iubire Аз духовната иерархия ми дава absolut една обич, в която няма грам привързаност. loro mi amano lo stesso. Înseamnă И că те ме sunt обичат așa без de значение Dumnezeu, какво ei аз mă правя. iubesc oricum. Ok. Quindi non ci dobbiamo preoccupare della malattia, Deci nu trebuie să ne Не îngrijorăm трябва de да се boală, притесняваме за să заболяването. stresăm prea mult. poi mi ricordo mia mamma sempre, mamma no, non fare questo, non mangiare quello, non fare quell'altro. Își aduce aminte de mama ei care spunea, nu faci asta, nu mânca aia. Майка ми винаги казваше, мамо, не дей да ядеш това. Ma insomma, ma uno di qualcosa dovrà pure morire. Că ei Тя казвала на майка си, мамо, не дей да ядеш това, не дей да правиш онова. И майка й казва, добре да се отне, че трябва да умра. Ed è così, no? Și așa e. La connessione, preoccuparsi Връзката. di essere sempre in connessione. Това, което трябва да ни занимава най-много е да бъдем непрекъснато във връзка. Come diceva il maestro Choa, di essere ricettivi. Cum zicea Master Cho, Да бъдем Sono ricettivo. dacă eu да можем да прихващаме, да хващаме, eu primesc да informații хващаш правилните информации, да долавяш правилните информации. State attenti ai guaritori finti. fiți atenți И внимавайте с vindecătorii falși, лечителите менте. È pieno, că e plin. Пълно е с такива. ma nessuno vi può guarire, solo voi vi potete guarire. Nimeni nu vă Но не poate вярвайте на vindecate, никой, никой не може да ви излекува. Този, който може да ви Una излекува, сте storia единствено вие. che si racconta in Oriente. E o poveste care se Има една история, която се разказва E un giorno в Ориента. un esercito invade il paese accanto e Войската превзема il страна. capo di questo esercito fa, dice andate lì e uccidete tutti, distruggete tutto. într-o bună zi un А, armată Войската invadează превзема съседната страна и шефа на distrugeți ce găsiți. войската казва, Alla fine отивайте della там и giornata erano убийте morti всички. tutti. La sfârșitul И за zilei един ден morți. всички от другата страна I били soldati мъртви. vanno dal capo e il И capo dice войниците allora отиват при tutti шефа. morti? Шефа пита, добре, всички мъртви ли са? Cine general, capitan, așa, și zic, și atunci sunt toți morți? Dice sì, ma meno che uno. Și ei zic, da, И те казват, да, само един остана. Come meno che uno? Dice, И казва, как остана само един? zice, cum Не adică? можахме да го убием. Zice, n-am reușit И той вика, кой е този? monaco in un tempio. Zice, n-am reușit să-l Ами omorâm. някакъв монах в един Templu. манастир. Dice, adesso ci penso io. Și atunci, cum Сега ще се оправя с него. Că mă gândesc eu la el. Prende la spada Ia Взима шпагата sabia e cammina verso, entra nel tempio. și intră în templu. отива и влиза в манастир. Monaco in fondo che pregava. Și И вижда монаха, който в дъното се моли. și se ruga. Allora lui gli va davanti, gli
fa vedere la spada Atunci el se duce în Отива fața пред lui și него, arată показва му sabia шпагата, e gli dice: Ma tu сабята lo sai chi sono io? Che con un и му colpo io казва: potrei tagliarti la ти testa. знаеш ли кой съм аз, че с едно движение на în сабята мога да o отрежа главата? singură lovitură îți tai capul E il monaco apre gli occhi e gli fa: și И călugărul îi монахът deschide ochii отваря și очите и му казва: E tu lo sai chi sono io che permetto a te con la spada di tagliarmi la testa? и ти знаеш ли кой съм cel аз, care îți за да ти permit ca să-mi който tai може capul да cu ти spada разреши ta? да го убиеш с тази сабя? Siamo noi che permettiamo la Suntem guarigione o Затова la винаги ние noi care разрешаваме да бъдем permitem убити, ние разрешаваме да бъдем наранени. Quindi dobbiamo avere fiducia in noi stessi. trebuie să avem Трябва да имаме încredere în доверие noi в самите înșine. себе си. Dobbiamo sapere di avere l'infinito dentro di noi. Трябва да успеем да намерим безкрайността в самите себе E си. anche se per alcuni momenti abbiamo paura, Și chiar dacă И în дори anumite някой път да momente имам, да се страхуваме, dobbiamo trovare un modo per ritornare in noi stessi. trebuie să găsim трябва да namерим un начин mod да се, de întoarce la да noi се завърнем в самите себе Lasciare си che la paura și să lăsăm и да не оставяме să ne transforme. никакъв страх. La paura ci fa diventare altre persone. Frica ne face să devenim alte Страхът ни persoane. кара да се чувстваме различни хора. Non abbiamo bisogno della paura, Nu avem nevoie Нямаме нужда от de frică. страха. abbiamo solo bisogno di confidare in Dio. Avem nevoie să ne Имаме нужда само да се отдадем, Lo pensiamo troppo poco. ne да дадем gândim доверието си на Господа. Pensiamo troppo poco al cielo. Много мислим за себе си, по-малко мислим за mult la небесното. cer. Ci abbiamo un sacco di distrazioni. Avem o mulțime de Много distracții. неща ни разсейват. Ma quanto tempo dedichiamo ogni giorno Dar cât timp dedicăm alla nostra anima? în fiecare zi Колко време на serviciului ден nostru, посвещаваме на собствената Quanto си tempo душа? dedichiamo al divino? cât timp dedicăm Колко divinului. време посвещаваме на Божественото? Dar la ora asta am de făcut. Сега имам друго да правя, Non си so, magari казваме. domani. Poate mâine reușesc. В най-добрия случай утре ще го свърша. Una persona una volta mi disse: Odată o persoană i-a zis, se non mediti un Една, giorno non se ne accorge nessuno. едно същество, един човек ми казваше, ако не медитирам един ден, никой няма да Il ме secondo познае. giorno non se ne accorge nessuno. Ако не медитирам втори ден, никой няма да разбере, че не съм nu медитирал își dă 2 seama дни. nimeni. Se non medito il terzo giorno, Dacă nu meditezi Ако a не treia zi, медитирам и se ne третия accorge ден, pure il gatto. își dă seama și не câinele. разпознава дори и кучето, че не съм медитирал. È così. Noi Така dobbiamo е. imparare veramente a mantenere la costante di connessione. Noi Трябва да останем винаги в една постоянна връзка. constant conexiunea, să ne menținem constant. Ma ce la possiamo fare? Dar И можем да го направим. reușim să facem acest lucru. Io a casa mia ho tutte immagini di tutti i maestri. Eu acasă am imaginile Вкъщи имам снимките на La всички mia camera da учители. letto sembra una cappella. dormitorul meu seamănă cu o Стаята ми, спалнята ми прилича на Faccio il segno. малка черквичка на параклищче. Ma io lo faccio, a me piace perché dove guardo, vedo loro, vedo i maestri, vedo Gesù. Dar mie îmi place И ми харесва, защото на където и да погледна, виждам учителите и Господ. pe altcineva И Христос. Certo dico, se voi ce l'avete fatta, ce la faccio pure io. și mă așez în И си казвам, добре, щом вие сте успели, мога и аз да успея. Anche perché dal punto di vista dell'anima siamo tutti uguali. pentru că Защото от гледна точка на душата всички сме равни. Siamo tutti figli di Dio. Suntem cu toții fiii lui Dumnezeu. Всички сме деца на Господа. Non lo siamo dal punto di vista della reincarnazione. Nu suntem la fel din punct de vedere al reîncarnării. Не сме от гледна, не, La lotta, come per dire, от гледна точка на реинкарнацията не сме, Dar но те са всеможещи и ни помагат всячески. atunci poți să reușești. bene. Digli se vogliono fare domande. Aveți întrebări? Мисля, Voi че dacă Франческа vreți, свърши и puteți сега пита за въпроси. să deschideți microfoanele. Întrebări aici în sală?